dobre, dneska som si stavovala 2 mm kožu stavu dole, vieš, som si stavovala. Aja, staj fermo, cazzo! No, pešnačík, takže buď budeš poslúchať, alebo... Tak jako, však musíme ho náložiť. Dov'è la tipa, cazzo? No, tak nech sa ukludni láskavo, lebo... Oh, qualcuno le parla! Nicola, dimmi something, tell me first. It hurts, if they touch me it hurts, also if they touch me No, ale my ho musíme it hurts really much. And can you tell me how they will put I have no idea. Lebo sám nech sa potiahne na ten nosič. So you Tak can nech sa presuje sám, keď chce. Hej, sám, no. Je tu nebudem si nacvičený. Last time, when it happened last time, áno, on sa bojí, že mu to zlomí. sapevo che avevo nemôžeme zlomiť, cazzo da fare. Jeden mu chytí pleti a jeden pás a dvaja mu môžu zobrať nohy a potom položíme ho. A nedá sa to postaviť tak, že mu zadok presuniete na to a potom postupne Že on je akurát pri stene. Last time when it happened, they gave me a painkiller because it hurt so much. Also on the car, I couldn't go on the car because without painkiller. The doctor came here, they put me on the car and they give me a lot of painkiller because just on the car. Potom sa diví, že dojde niekto vyfackať. I'm not going to move from here without painkiller. Just moving this leg. Aj ženu. They just gave me so much painkiller. Povedz, zabijem ťa, povedz. I don't know, they gave me morphine. Čo vlastne chce, keď... No, ale my mu nepodáme takto, keď on je... Much hurt. It hurts too much. No, ale morfium určite mi nepodáme, lebo to má iba lekár. Niečo také, aby mu to omrtvilo tú časť inekciu alebo niečo také? Môže odsedenie od bolesti. Ale to zapôsobia za chvíľu. My o to nechceme tak ležať. Zase nás my ho budeme musieť posunúť. To je strašné, dáme mu Novalgin, ale to aj nepomôže. To je strašné. Dajte mu na koži niečo, nech si myslí,